Assalamu alaikum, mwangalizi watukufu wa hii television ya Taifa. Samaha ndo tutasahau hazi la dakika za njeza jumwa zile kawaida kuna nahumikani lejeleho la taarifa habari na singarjoni na udhukuru ya mada muhimu ya ipanga tabu hithi ngazendelea uhusu ye sheitendo ashajirisi wa ihonzwani haruma ipare ya huendelea ihosima mfumo procureur ihonzwani hajimiza monane ino watangazaji iliwone sayauka haisa harengeze hadhari zonti pia ili wandujirisi zitendwa zenu wahondane neze hukuma za ladhimu. Yemera wa mtamdu ihonzwani Amirdin Mohamed Hulawana neshe itendwa shaka hanza shijirisiwa haruma ipare ya huendele ya ihosima nzwani huende na ulani sheitendwa shini holi honde mera wa mtamdu Amirdin shini itendwa ikao kashitudungana nenti na yengu paro ya amani no sulihivu wa haina mkomori nari mushili. Shini itendwa ikombane ilazimu riparanyiro tpia rishilani. Musmeizi makati vakastom saka jiri mtamdu kwa wakati tialibani. Mono declaration na kanifanya mono zijited nasfanya ralaani mafikira mardi yale donc suradu yoyo na nguvu zozo rislani shitendo mardi sheni yani mafikire kombane tisijwa amba yasla wa havi bewa se zoala para mbar mainti ya tuini ti amani na usalama on toujours shindana on toujours tilafiana on toujours mana be yo baki harma mari harma malaguzi harma marongo be kana paroda tarapana jarada amba wasla wantu wachamie rais wa daula na ika an exercice harma kono jibe raisi amba sivira ndarma nzia ndafanya mitingi wantu wamtilela mimi au bombi au bunduki au zafana nazizo nisifikiri maana mafikira shimwenzi amba wasukara hiya wana tuna huyakia labda divaloba envie ya wantu watawarengi mafikira mate watilela mwanzi yetu donc ilazimani nashtego mardi shini mtu mardi wami javoka na wami msijwa mbadumera wa kapitali nzwani be wami mwana wa daula waswantu rij hasibu wantu wa daula ilazima nirparanihe rilaani shtendo mardishe ini ise indile rongo shi zungumba one de républicains ilazima rilaani shtendo mardishini risive nguvu wantu mardwani wala risive nguvu mafikira mardiani ritsahe na bavo nisimia daula nisimia madhamana wa hifadhi madhamana wa security yetu na security yetu wafanye jitihadi zitomkinishia utawantu madwani wa paruhani imahakama irenge zanzima za lazimu ile laalahu ike leso vusijaba nge mafikira madinar mainti na bavo linia o mana yoto kanziro rarma kampanye electorali ya utsahuwa urais wa inti rongo wa mardaloriz rongo kula mtu anayefurswa ya ujaleza ya ufanya zi meeting zahe ya hurongoa ha amani na usalama na zinzia za kinti za demokrasi be amma hukamba mtu avinge mafikira yo kamba tadhulumu mtu awangamize mtu atoe roho nisifikiri mashini tendo shaulaniwa na mwezi ngatokukamaliza na stendo mardizin kamizungu. Ye procureur wa jamhuri ho Mutamudu Mohamed Aman haunana ino watangazaji ili waonesa ya ukaze tabu hithi zisazibulwa uhusu le suala la hinyifujari lino la kaanza lijirisiwa haruma ipare ya huendele ya sima na zinu zijiri mfumo unu wakati kandida Azali Asumani adungana ne wanachama wa Mouvance ili huenda wafanya lebunjilio kula hao ihosima narmushili vojana ya hoa mwezi 7 wa Mars mwa 2019 ika saa 8 na dakika 45 yani 13h43 minutes aux environs wakati kao mheshimiwa Rais Azali Asumani kandida wa hezi uchaguzi wa hao rais ikao tufanyishia mwezi 24 wa Mars 2019 wakati kao President Azali akwenda vadzimana wantu wakadungamana haurenga fuvu harwa tengo jibavu la siasa bunjilo ikauli ka harvu mujwa sima wakati wandata para beikuni yani vavori victime jamawe ujorenga mlima asima
wanadamu ikao kawasina imani, watu mafujari, watia mzinga harvo gambe lilo harvo pare gambe ikao laruha haulibovu kabla ya hubira ya uraisi na wantu ikao dwakadungwa mana kwenda harvo mujwa sima gambe ikao laruha ilitsongesa mawe yakabaupe ya shuku pareni ya zia hamuda mbirilio wanadamu na ya magari harba muda zinisfanshia kabla ya mfalume huvira huenda harva mujasima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalia mbaka vasi mtu akoza wala kavasi gari la koza nisivenza nambia wa Komoro nsi pia na wanzuan hususan ambashini chendwa shaukati shitendekao shilano na Uislamu shitendekao shilano ni sharia na ranguvu jana hiyo haudunge sharia rilazimisha gendarmerie ya Mutsamud brigade de recherche ingi harfa tabhith kao toshinda ziridhe hao benu fulera zijao wantu kao wafanye tongweni wantu kao dwasidi tongweni wantu ajon tongweni karibu na mbali washinde wabitswa mahakama wahukumila waparni sifungo za stahaki haudziro haudunge sharia ya Alliance ya Moroni ho munasaba wa hosiku wa dunia waheze haki za kimrumshi wajimiza boneso ya Jumainu boneso ikao lifanyiwa no andwashi na sinaridunge mapicha ya Swalahu Ali Mshangama zino zika shwabahaihu usolmwa wataalamu andwashe wahionsi ya ubona na tibahiwa nyise fikra hujumati hazi mbali na badikao do uendelea unizo. Waka warenge funvu ranzi wa shonyaji uja wataalamu upisi nana mazanfurmie uja majeishi ili huenda waanshi haukweli ezajiri ho Alliance ya Jumaino ho munasaba wa hosiku mhu wa dunia wauheza juu zihaki za huandwashi. Pira inurangu titini jafundisiwa twandisojua hura direct na katika tusama mahango au mwahango kao mpira unitujuaje ani mdotona bakana wou ani yorangu kartujua so hunde helilo kartujua yani bese domnyezi Mungu Yehova paraporo ya he ka tabibu inundo ngone yanza rangu titini na ko ireve ni hunde tamitishindi tifanya sisi kama laja ni 8 Mars siu sana risherehe skunu na sina ondwashe mono ngasina wafanya wazi za mihono ngabo kreo ngabo riuno entreprises injiza shikomo ribala ngabo shahula za hula ngabo wana kado ngabo mafura ngabo ndongozi nji zifanyishi hawanu ikao ngabo ndwenji watojua ze entreprises zenu heli namna zifanyishi hao uzende sodo bia uzinu zambani Nankule hori shindiri hundu wandu walatida upia mjokanga bona wasaya shari hundu wandu wajabanu ngabo waja wakaudekuvre ngabo wambaka inja paro jua kama na kafe wambaka kafe fanyishi hawa nkomori no wayono pasko wana wambala jingi jisao zadonga ngaze dono kaza kistarabu nondo nkubatu si hanzari yankuraje wandu amale wao wa evolue namna taila ijo kanjema ya haona nasi nusu harma uandwashi warenga funvu harma de bonesoku ulinu inu ikando mara amwando wakamunji ya iho Alliance sibahi wa yanshi hafla hamada yindu cheka leo hujua kana lewongo juhende hazini ngo simbuho ngo fanyo hazi omwe na mshingu joshinda kilinge jo utililia ngo joshinda kale onge na zamana yani kwa na heze yani kiwa nahe maelezo enda usoni ulelando leo hadani na kaujani fanya ndongo hamanda zinu ni hese na mandongo hamanda zinu nifanye ndongo hamanda zinu inu soni mangu inu ndongo ku halisi ye faijani unrao harma ye hazinu ezandani lazimuriste hiyo ulanga alafu izorifanyao siurumieze morso za kisi halafu olio ya uzilata au ya uziro barini
ngarirengao ridonganya hambavi refanya ye mikoba refanye ze ceinture refanye ze collier siusonye majawa hamada inunavaya wazimane nomkoba siufanya ye mimi upande wangu safi miufanye mikoba maana injiria wakapata expert vanu ambassade de France haja hakaure maana si ujua shaka urene sanamna ya ufanye finition hazikenda hapo izo yabidi wandu watanabahi ndo ukale bonesoku linu lika shabaha wajau o wandu washe wakomea zihazi mbali na badika ngoendele yao nizo ili ubadilia na maarifa sibahi wenjezani jitihadi ili wendele usoni zaidi orma emiamala mbali na badika ngoendele yao niyo hemansha. Sheikayo shahwanazioni wa Universite ya Komoro ngwajotayarisha mfumo wa kitamaduni iliwonesa uhususia wa shikomori na mfumo unu ngojohendelea ranzi tarehe 11 wasule tarehe 16 ya Mars ino namna ya ukawaonese utajiri ulo na Komoro haruma omva wa utamaduni. Ahmed Abdallah Hussein na Ahmed Nasura fanya utasi habari Halidi Mzuri haruma maelezo. Ranzi do usiku wale winu yeshamasha wanazioni wa hiyo jamia ya Komor wesa wandisa utsanganyisa ezana aswidia za hiyonsi umuhimu do ushinda waeshelezize utamaduni wa Komor nao ngwaonesao ya uka gyo muhimu wanazioni warambue ze faida za utamaduni wa hiyonsi nguinu demana rais wa hile chama laho wanazioni wa Universite ya Komor Nurdini Maulida yaonesao ze faida za mfumo garjihudumu na mfumo wa utamaduni ndani haujarihashirishe wanazioni na ushababi kamili kaleo ritike wandu wadiwaza ukususi ya watu ritike wandu wa ubadingo ula utamaduni wa watu ikawa ndo atungisa leo jifahari husuri mwa zinsi zinrwaji abenge hena mnarjihudumu yana randisa ujimdisa hambabi zila bandi ya zindu hususan zila maratha zila zindu kwamba uti traditionnel la maratha ikao rantizo na wazazatu ikao zindu bokori kaudo zirumia hale hamade magodoro yangwe hamade mirijo hamade de zenyiteo hama zindu zinji mbali na mbali kao ranisa uzijimlisa hamale zengoma za kitamaduni ranisa uzijimlisa hata makatani zamba utena gasina wanasho hatu ikao wandisa uhudumu zila zahula mbali na mbali za kitamaduni hoshinda wandu wazingare utamaduni wanazioni wahe jamia ya Komor waparao wanazioni mbali na mbali waje watange haruma mfumo wa utamaduni unu ujukaya omwezi 11 huja omwezi 16 wa Mars. Haruma unkade wa ubarikisha letumo la walimaji wa helavani nezemandi nizindwa jina misomo ibulwa ne mavamana wahe majumba ya biashara UCCIA inu namna ya ukawa shinde waonese walimaji eze faida zilona haruma helavani haruma umva wa ubarikisha letumo la heyenti. Omkunti wa haziunu nga ujiunganyao ni barnamaji ya homoja wa majumba ya biashara ya Hibari Hindi. Imadhmun nuta tartibu za usahilisha wafanyao mafura haurumi ya ilangilangi awe karamfu. Hukusamanya wafanyao zihazizinu gazjo ruhusu watwalibadzima namna ya ubasaua ya mashirika ya hao haubadilia na maarifa. Ritsaha barnamajinu irisaidie rishinde ripange filiere ani wandu wao pia namna ikaongwa joshinda wafanya hazi wazima namna ikaongwa joshinda wa njie harmale bavu tena wafanya hazi lena lebavu abekatsamba fanya hazi harmale bavu abonga bo barnamaji za misomo ngabo barnamaji za ubadili maarifa akaya ngabo ntsika ongizo usoni babi harma maarifa za barizinu shatsena ngabo na barnamaji za ukaya washinde wahunde zila ambalage wahunde makarton wahunde ze maboko wahunde banu karibu wafanye partenariat dona le bavu donc ino barnamaji ya bavu shayandisa ili ukandwa jadidishe ila filiere harma henitsi wanruwa jetsena watsanganye wafanye hazi wamoja harma mshirikiano wa hele ani wanurifanya hazi ya ukaya wahuntsanye
deja wajulane wala walimao wafanyao mafura na wafanyao ze produit cosmetique wajulane wahadisi wazima rishinderio nezila zizingirikao lwalonizo donc aborifanya hazi ya identification ya ujuwazi la zizingirwa lonizo arme hazi ne mashawiri ujushindari warwalilie kama shawiri ya msomo kama shawiri ya laboratoire ya norme na certification kama mashawiri ya ukawashindewa hundeze emballage za hizo produits hao kama shawiri ya ukawashindewa hunde shindo harmale bavu wa hunde na shindo hobonze warenga fumvu wafurahi hapo wanikiwa yefurswa ya uhunda daraja ya upezo wa mato nao ngwa aminiuka ngazijouka na manufaa. Faiblesse nayo de production, c'est-à-dire mbana même si produisa tous histoires mwenze be i capacité à production ya tu ya titi vavo lazima pare solution tare resolve problemu yo na nekari ji balia tu wekemba na karista ra fanyazi na watu wengine tongweyo itokanziro hatujua vodema na leo raona muhimu rejerparane na wanyawe hama atelier ni créer structure rongolo cluster chizong ili fanyazi vanu vadzima tarishinde resolve ce problème zo kakula mtu alonazo maana vana vasani entreprises ya vasa vana entreprise za majeni na majeni pia wasiona zitambuzo wasitunerlo nazo donc raimo sikana konyo nzima rifanya konyo nzima richoshinda developer facilement. Umoja wa majumba ya biashara ya Komor ngwa unaazma ya utayarisha mikonti ya saya hamanda inu ili owajuringa fumvu wajadidishe maarifa. Raisi wa hesheika iyo shavaminishiwa eheji ne umra hajimiza monano yene madhamana wahe mashirika ya misafara ya kushughuli haneheji na watangazaji madhumun hakahinda ya waonese mitanyarisho uhusu yeheji ya umahazivizili na 19 na zenu banda msafara wa mifumo miili yaifanya haruma enti ya Saudi ya Arabia. Fatah Said haonesa yauka mitanyarisho ihisa ikamili haneheji gejo ne mihaji ya Komor samahani gejo roha mwezi wa juye irejei wa mwezi wa utu hunu Komor narmushili manama ni namna mziji wao fursa ya hatu demokrasi na jaula ikao wakansi haubirlia hautartibisha namna heji lazima ifanyishie rikubaliana omro hatuhunu na hiyo ngedepandeo nezenyuba za hatu za Madina yani ngabo 747 ndaru sujwa kandi yo shari proposal ngabo jo bala wandu majana matsanu handani bale wandu majana matsanu kadwa bili ijeri bale na wandu majana mane na mongo mili na watsanu ya mongo mili na watsanu yodo kufanya commission wametse watu rukodugana rikubaliana yanzu hamwe kontra si sinye kontra banurizamba hao rihisari livi de jaula rihisari avance 20% ya he e envio abo basa envio ketina ta mushkil abo yezo njomo ne saniban rangwenyu ba Madina uja envio abo basa rjojer wa Sulimaka ongundanyu bezo ni wakatutoka hanza ngizo shanga bozila namna ikao sisi wasi raniso jibiwa mana banu izora nzori juu kuna ujwani sanai uhisendo uje ukendo wambe mwodo hisenai yoke jamu kujoko parondele ya Mkomor mwombele nungamadizo amvio mana yodo ilo muhimu karna ujonda heji kakarsina amvio yeze datiraniki wani flainas omro watu hunu ngejoka mwezi mungo 2008 mwezi mungo 2009 mwezi mungo miraru ya juye omreje ye kamgwa benze babanu izo manaja muyanzao silizo mgu yanzao omreje yo hatu banu kamgwa benze enamna flainas warikubalia ye heji ngejo hisa le 12 c'est le 12 le 13 ya jodi soreje banu le 17 18 19 août yani mwezi 10 na mfukare 18 19
Izitendwa za uhunsa makafa wanduwashi watuti mwema hangazenda unaurenga mvu vanutsi juu. Mnaijana mwanamme wa mengomiraru haparisiwa na wanawashe wailika wo kwa jatimu yemaha na zinu banda ya huenda na warenga harumwa muda mwinji wantiuzinji nezitendwa zinu ngazenda na urenga mvu baishe makungumanyo menji ya jihantili wana nezitendwa za kifujari zijirisi wao wanawatiti nano wanduwashi na mahakama yende na urenga wanaziwa na wanu ili huenda wafanye zetabu hifi ili ujua eza sababisha na wanaziwa na wanu wajihundrau harumwa yembawa ya hifadhi yaho wanawatiti. Noi billahi mutawahahi stambiha kuna mna ikao nishindana jifikia namna ushinda stahamili shahoja ni hunde message yo kama na haroha cha tijitoa haini bahanu tinjia mwezi brigadi pia hata ni parisema na woi. Alhamdulillah aparihana mjini mmoja ya hamahame na kuparisiwa tena sha alhamdulillah polisi ya Moru yangazija wafanya jitihadi ya mwezi brigadi zonti pia hamadeli na kana njema waeleza washindi wa mbalia hata wamparisa wamwasilisha hunu mjini hunu moroni wa mike brigadi tena sha mimi ya mino sikitifu ukaya yafanya hizo yafanya wanu shangu tufanya wasa tena ni kaya serikali wamba nafasi sheka hakika serikali wamfenda na mneka washindi ya rekonesi kafanya nai abu mkinisha zivone hawezikile lao la huwa baki tena watifanya wazo wasena jonko baba hamanda amido shinda watu ndi hamadi hili zikazini vile mana zini njaza anza wa imma ufenye hazo mana parasanziana kandali kolia parasanziani katika nzana bihaine uduparisiwa udukana maana ya msihendu hamana mnakau ya mbali madi hili mimi na nilwanzani fanya shanavewa. Imadhomana wa hembawa ya kijeshi wahusia nao nezi habari zinu wao nesa yauka wajofanya haina za ufanya ili ze hukuma zirengwa na Rwashili. Acto criminel ni ramuao ske mwanamume wa kamili asati mulundu hazi arengo twatiti maneno ya tutemata makona mitsana katutoka hawa viole au shaya wabali ya dua zungusa ya jukire wadua feiwa ndo na sidai wonyuko kwa jingo unda hubi na fusi sizo radio hamba hadisi yenu ni hadisi ya concerne wa ndio ndo keshiripia ndo tundu uwani ni malezi au kaya mwana wajua ya tujua wajupo hausi wahe wala wandu wa madhamana lomji kwa tushinda tunda kavana ngabo meri nafikiri kabisa fasireheze meri wado tunda wandu wanshumjini wewe ngumgundi kisha hanzi zabali ngofanywa zinde wewe shida honi dabo mungu nimeze fikiri wewe ndo za meri niweze nguzo kwa tushinda za ukinishia ngabo puzi fumu inji upande madhamana pia wandu kwa tunda wana hata na fi je chungi sana saino nguparsomala mtitisha ngusona bulwende likoliba kasutunga kaida kadenda au waparoli kodojo kana kadenda shama mangudo likoli ya ruhende kahaja kabula bizuka kadenda kabula nguzuka ngachunga sawa wanangwa wa wanachama wa Mouvance wabua Jumainu yekujia hao mjini sambambodo ni haruma yitandaya warenga fumvu weka hawinji ili huenda wa aidize fikra za makandida wa Mouvance haruma ze hutuba za tekeleziwa wakausisindria hako Jumai amani haswa haruma wakati wa nyichaguzi hamanda ununari wa shili hali la pupa na hula jitihadi za hatu rirenge sabiki ya ukayari ritende biro nationali ribwe biro ya hatu hunu mjini hautaharike tayari ritekelezeze hazika ondo rilindwa unizo nesi asa mheshimiwa Azali Usman ina mwanamkomori ulonari ne nsia hahe ajihundu kange wajibu ya usaidia zianzme kao raisi hazi Tanzania wakati kao rianshi siasa ya ukayahe na mriu javanu harinika miadi ya mbangu fanjao shaka vati mriu ya poronesa rinika endisi au ya rinika dalilu ya honesa ukaya ngwelewa imana ya huende santi haizo wakati rao na zedalilu rinjia harumaze nongoza siasa zinu ili huasharishwa wanadamu rijuo kayari hondana na bahati kao yo tsi daima si ho parisa mruha mandoi ya rengeze usoni mweze dhamani haizo si wana wahunu mjini mbaba hamzaze hamwana shababi hema beya yonsi rirenge azma ya humshangiria iliri tie mvuye tomaya yokansi inuya de usoni
maendeleo harma zijanibu itoka wezonzi karsina harara hoka tendea siasa ka siasa ya hwamba ya propagandi licho na isu shaha tende harone sadalilu mahamili kao heirumo ashindi hansi dalilu zaone sokaya yemru kweli wa utamaendeleo wa uhendesansi ha daraja yokaleo yensi jihunde mengoni nezenti kaunga zendo usoni amansi zindwa jina ikaunga ronao kaya zikansini no leo gizo usoni hema juhudi yao wandika wao watendea. Salim Alidin kandida hadaraja ya hema muhafidhu hunungazija hajimiza lebunjilio kula hahi humjini zahani latije hosoni mwaletengu la kahavir kandida Said Larifu apara wangazija wanike uaminifu Salim Alidin kandida Salim Alidin wakati ya renga umrongo haisheleziza ya uka umuhimu wa hahenduka ekomor ishinde ijitoshi hashahula haswa lesi walangazija narimushili Waruwa tahona silabonze, yezia silabonze, imajibu ya labonze yote hapa. Yesha wirisha asho hindi. Lokaya hina mbu, ujohuze ijavu. Kaya rumbenzi, kabyota isha ya nisho. Ujo shidiba ile javu itima na nishiba. Mungu shakaya. Na wana ruhusa, mwenyewa halwezi javu. Ubaniwa zanu waho mwenyewa ziburi semwe. Usibe wangu na wana mashuhudi ukue ufanye zo wanao arwezi javu shauti uze kaya nga bolote ya restaurant wanzo sijamba wa juloni wajeni abonge na dimu wanikiwa ruhusa usikula wa hulezi javu wajanga ni wajeni esho njiri ya mwiti ya mpongono wa huanzi kama nemi na zia hatu hunu watumo pasi jamani sukuwe huza na opa tinaziunga ngejozi Ekaisi hali zinazile suka zingi ekaisi nazingi zo zingi jahali abuse beleze nazingi ejosi kabagi zanasi wonze abute da yakomori kituha wonze baada abo maisha ya mkomori hula nasi uliotea hule nasi aranga kufukare ujo hulara nishiri iwede namna ranzao imelie maisha ya mkomori maisha ya huwa kazija insha Allah posoni Siku 15 zikamili haranzi ye kampani ya njia nziani hazinu ye makandida heze janibu zonzi wajimize mabunjilio ya mahu ya hao harumo imikabala mbali na mbali ye mkalimani wahi kampani ya makandida wahi mouvance shure ikinguoneswa ze fikra za hai Wakomori deka amba lazima urielewe amba devenir ya nchi yetu nge dependeo na mwendeleo usoni wa izi barnamaji za handiswa na Imamu Azali Asuman romba mungu zitulenziani na bano si hadalu mana baadhi za wandu ngwaelezao zwabenza na zotamani intiatu ino rielewe Wakomoro amba en 2001 rifanya constitution ya kanjema harma wakati huo nekati ngwa kanjema harma wakati huo dokamba inti iko tambalia rifanya constitution ya usove inti sambalie basi bano tadala ujema ne kalibiridati do fanya poison de wa basi i constitution ile isaibiridati yode mana leor koja na yangina haibora kubalia namba Wakomoro wasona kumoja rikoja fanya constitution ngina yendao haruma development ya nchi yetu na mkayondo wa imara ya Wakomoro waingali ya situation ile Komoro ima politicien wanda kubaliana fanya siasa ngwa janibu mbili ngwa janibu ya handa njoro hanjo hasibu ambaye ma minoritaire hizo parti 12 na makandida 11 yonge ule sawa na handa ambao ni tondo waelewa nao ngwa janibu ya bili ya parti 25 na kandida mmoja de Imamu Azali iyo babo ne 4 kandida mmoja wao ndo waelewa nao Rejaro ni example waifanya harmal bunjilio walifanya bakanda 11 ikawa ministri kiki na orange ya tu waichinda ujaza stade ajao waichinda fanya mur na wao nikawa Tanzania donc babo kabati za ambose na jao igu nzima shimwado
Kajaka ya dimani kandida Azali Asumani lejio la hejumainu amai haibane bashasha zakaya humjini mtanga juu zione sayauka ika mfano yauka kandida Azali Asumani hakaya hotengweni owarenga omrongo waonesa ezehazi za maendeleo zafanyiwa wakati kandida Azali Asumani yakaya rais. Mohamed Munyali nguriniko maelezo. Washangiriao ze candidature zahe mouvance harmali bavula dimani wakaujina mzaranzi ngewaluhe mtanzani nao wakawenji oharumaye kilabu ya mtanga juu alama yaonesa ukaya ye candidature ya Azali Asumani oharumaye dimani kaitina nroso asulanu niyo iralwa ni wandu wa jirma heze daraja zonzi miongoni mwazembinga za siasa dimani Ali Mohamed Ali depute mzamani na hotengweni hapara ranzi ya maraia uje marengwe mbesao zenye chaguzi watuje zambwao ni makandida nusu ya hao hauka ndabozi wanao nele sharia mshinji shahionzi ngabo nrabo nalo wanu makandida wa magwelo wafanya mahamini nesharia shene sozo kwa kiziu nyamba mahamitani ngari rumao mahakama waishile wangu hao wakati za kandidatu zao zirewa haukama hamini yosino ramba kwa mwendo wa mamitani amti wamba na wataramwe japotiwa mwade wa komori namkeraji katurejeza hiko sisi ukaya kamjengoti ramba ndo kwamba nashiri mbirumuri kendali rendo urumani shaka peka aminuka mdori mbani rao nje mwame wako murukaya vanama ndo mahamini mrudi msawe mbigetu mdemrejei yewe rao mwako mungu wode mwanza makribani yatendea ikampanyu ya hii mouvance harmali bavula dimani Ali Mohamed Ali harongoza wadimani uka watila uzetena esafara leo mndu naanze yewanzo mndu na harumai makandida 14 watsahau shehiri shahu raisi wa umoja wa Komoru waiche Azali Asumani de mwenza mahaba ya timu ne dimani nezi alama ngizo mbenufu ziwazi hao. Kandida Azali Asumani haswali Juma homjini mkazi haruma ebambao na ye halahikiwa hahishimano wakazi wa homji unu Juma ukazakifu Azali Asumani hahutubilia wakahadhir hutuba ya hahi kaishinji ya Juma amani haruma wakati wa nyechaguzi. Fatima Ahmad haruma maelezo. Wakahawinji owarenga funvu iho mkazi ya Juma inu ili hawadzima waswalie Juma wadzima na kandida Azali Asumani. Hadhir mwaungwa mhono zefaliki za maendeleo za tulanziani ni kandida Azali Asumani harumai mahamili ya bira owarenga mrongo waonesa harumaze hutuba za hao izo hutaji yao he masulaha ya heensi ya amani no mkubwa dzima zika mwengoni mweza shimie hutuba ya kandida Azali Asumani zinu habo ya kaya watina amani kabana maendeleo na hiyo ndo bwana yaloniyo do tsaha ya amani haledara hunu Komori kardo harma voti tsi hadali hane hamka wosi kuzima doka voti zikazabami habo wa Mwenyezi Mungu alukamtamani kutuheda akai hezi mgude uliko wandu kulillahumma malika mulki tuti mulka man tasha basi wale ayina wale Qur'an kijadile Muislamu bali balaga fahamu fundizu hawa ya baladna aman ya ayuhan nas basila tuti mulka man tasha ya ayuhan nas kabanzi mngato aminu kama kuko kwa president kwa kafara kwa president za funda shana mwana bato tola adara tuti mulka man tasha baget simara ngaba na mlegeza bana hiyo nyanda bichi mfanshauri wale zane na makandida wa kumela warau kabasta na mranje ande fikrahi shaka zirwa tidemu akikaja balani shodeya ya la manezimani akabo wanalo bala washiao kwa ruhapo nufanya lila na kolewa yinu okamruya de abere kusuba abarisudola mbe aho kutokomna ngoni mde hata ukufanya kuna ruhusa mwanzao shala manezimani harumu wanalo bala washabza ngoyi wengine watu wasile kama wewe
wakazi wa mji wa mkazi hezijani buzonsi mahususu wandu washe kwa jaka tongo mbidi juma utaharisha mjo mwema wa kandida Azali Assoumani. Gasi na fraha di singona mbasar kwa garava yanu vandu litsovalia ranzi botasi na ulekeza ndongonde nabo Azali maana joka huiruna ka jankazi yaje atoso mji wa mkazi dari muhimidi Hassan namna jemkazi do majuhudumu almaze voteras gabi Britania egunzima mojatu isahau de amani kartuta hawi shangaranzo amani dake harumwe masiwa ya hatu ya dori pepea hakasi kartuta parata habaya ebange Azali uondo mdura mtungua ya je ya dori wani watani wa hatu hakari mwono kati ya kazi kabatati bayo rimwono rimwono ebengeye rijibiwa mungu jajailia ya hunde ya timizizo ya ndisa Umkayo wadzima waho wa Komor haruma amani na usalama dofaliki nzima ilo na kandida Azali Assoumani zino habo ya kaya yensi hoka ya maendeleo deka wananti kwa haruma amani na usalama. Haba nono rikaza ukifu ye taarifa habari amanga rujuna na monesani ye mada ya ipanga tabu hifi zibulwa haruma lesi walanzwani iliujua owandu wakahanza wajirise ishitendo ya shakifu jari haruma enzia ya huendeli ya ihosima ne procureri hadaraja ya ne procureri humtamdu ajimi za majadiliano iliwonesa obahanu ya daraja zitabu hifi zilio na mbite wakati mwema wazimane ORTC. Asanto.